Chamgei tupchosyekchuk en Yahshua Messiah. En nabas neuni asome abor yekirindoitoi tupchosyek alake betusiek chekikuren Bible nebo Kalenjin igorwek. Betusiek kekuren appointed times. Betusiek chekiking'at. Ko en yu atinye ng'alalet neking'olol tupchet age. Tupchonoton kobo kaniset nekikuren Mount Sion Seventh Day Church of God. Tupchonoton kekuren mimi ninaitwa Wesley Kipkoech Langat, nyumbani ni Kericho. Ng'alalani chekitupche ko mokirindaetab gei. Asome kisib tugul yekinetishotoi tupchosiechuton sikobit keker ngo iman sirutik cheboisien ngokirindoi betusiechuton. Ko kainenyun ko Kirui Andrew. Ko kit netai kokimwa ndugu Wesley kole ne County. Na katika hizi amri kuna vitu ambazo zilikuwa zinaitwa feast ama sherehe zile zenye zilikuwa mingi sana za Waisraeli. Je, kamwa kole en ng'atutik komiten feast tos igorwek ak ng'atutik chechang chekikokikochi Israel. bado sasa hivi pia tunafaa tuweze kushika na tukaweza kufanya hiyo yote. Kuna kokiteben ndugu Wesley tupchosiek kole tos nyolu kotakerib betusiechuton. amri ambazo Bwana alipeana na kuna amri zingine zilipeanwa na mtu mwingine. Mwa ndugu Wesley kole mi ng'atutik chekikokomuktoindet ako mi ng'atutik chekiko chito age. En yon ko kainam tupchoni kobor kot mi ng'atutik en Bible konyil ata konyil oeng. Neyoche koken chi tugul chekitupche ngo Bible kot mi ng'atutik koyob oeng. Kit netai, tos mi ng'atutik en Bible koyob oeng, mi ng'atutik chekikonu komuktoindet sikomi ng'atutik chekiko chi age. Warumi 10 mstari wake ni wa 4. Inasema namna gani Warumi? Nasema kwa maana Masihi ni mwisho wa sheria ili kila aaminie ahesabiwe haki. Basi Bwana apewe sifa sana. Lakini andiko imesema Yahshua ni mwisho wa sheria. Sasa tunafaa tujiulize, sheria gani? Ngesoma komang'olole Paulo kobestos ng'atutik kobaten ng'ololen imanda nekimi en ng'atutik ak imanda nemiten yekariyan Yahshua Messiah. Mang'olole yu komi ng'atutik tamanu ako mi ng'atutik chekilele ng'atutikab Musa kobaten ng'ololen imanda. Amun sire Musa kole chi neyoe imanda nebunu ng'atutiet kosobe noton. Ako mwoe imanda noton bo kayanet kouni amemwa en muguleldang'ung ile ng'o netokostoi kipsengwet noton komut Messiah kochorgei. Ng'ololen yon Israelik chekiribe ng'atutiet kolelen kisorunen, kolelen nyoru imanda en ng'atutiet, komokyin koyan Yahshua Messiah. Apewe sifa sana. Lakini andiko imesema Yahshua ni mwisho wa sheria. Sasa tunafaa tujiulize, sheria gani? Sheria gani? Hebu tusome katika kitabu cha Ezekiel 20:11. Ak kiokochi ichek ng'atutikyuk ak aborchi kirwogutikyuk chengoyai chi kosobe en choton. Anasema niliwapa amri zangu na kuwaonyesha hukumu zangu ambazo mwanadamu ataishi kwazo kama akifanya nini? Akizitenda. Verse 19 anasema mimi ni Elohim Bwana wenu, enendeni katika hizo amri zangu. Amri zenye alisema niliwapa amri zenye mwanadamu akitenda atafanya nini? Ataishi kwazo. Mstari wa 25. Aya tabana sokol komwoe kole kakomuktoindet toror, kamuktoindeng'ung obendate ng'atutikyuk ak korib kirwogutikyuk. 25 mwoe kole kiokochi anyun kokeny ng'atutik chekimakomyachen ak kirwogutik chemakisoben. Kwaror ndugu Wesley kole ne? Mambo yamebadilika hapa. Kumbe kuna amri zenye Bwana alipeana zenye zilikuwa nzuri, na kumbe kuna amri zingine alipeana baba yetu zenye sio nzuri. Na ni yeye mwenyewe anasema kwamba tena niliwapa amri ambazo hazikuwa njema na mwanadamu hawezi kuishi kwazo. Na ni yeye mwenyewe pia aliweza kupeana zote. Koboisien ndugu Wesley kitabutab Ezekiel kurgat 20 koitab 11 ak koitetab 25 kobor kole miten ng'atutik oeng'u chekikochi Israel en Sinai. Ko ng'atutik alak ko kikororon, ko kiyachen, ko kikisoben chekororon, ko makisoben cheyachen. Koboisien
ndugu Wesley yodita kole ng'olyondoni komwoe Paulo en Romanik kole Mesia ko kagesunetab ng'atutiet kole ng'atutiet ainon nekikes inendet. Ndio nawauliza katika hiyo kitabu yenye tumesoma ya Ezekiel. Unaona kama hiyo yenye ilisema Masihi ni mwisho wa sheria ni zile zenye zilikuwa nzuri ama zile zenye hazikuwa nzuri? Ni zile hazikuwa nzuri. Ni zile zenye hazikuwa nzuri. Hiyo ndio Masihi. Na ko walai tuyet kole ng'atutik cheng'ololen Paulo en Romanik 10:4 kole Mesia ko kagesunetab ng'atutiet kole ng'atutik chekimokokororon. Ngeker ng'atutiet neng'ololen Paulo en Romanik 10:4 ko ng'atutiet tugul. Asome keker maana nebo sirutyoniton. Mesia ko kagesunetab ng'atutiet. En ng'alalet nebo Yunanik ak Ingeresa ko moisibi ng'alek. Che ng'olyot nebo let the hen kagesunet ko en Yunanik ko ng'olyononon kelelen telos. Ng'olyot nemakunoton. Ng'olyot number 5056 nache ko maana nebo ng'olyonoton ko inoni. Ng'olyot ngele Mesia ko kagesunetab ng'atutiet ko kergei ak ngele ne. Kinyoru ng'alek cheu inoni the hen, kinyoru kora the principle and aim. Tokyinetab kei nebo ng'atutiet ko komutyi biik Mesia. The purpose. Boisiet nekibo ng'atutiet ko komutyi biik Mesia. Aya, kinyoru kora ng'olyot nekergei, ng'olyot the call. Sikokimit ng'atutiet ko kisikomutyi biik Mesia. Ko ye kakonai chito ng'atutiet konoe Mesia. Ko yemiten chito en Mesia ko netat en ng'atutiet. Mang'olole yon kele kinyo Mesia koisto ng'atutiet nenin. Tot kiarorunen somanet ot kou class 8 ngosoma lakwet en 844 kotore class 8. Ko tehen nebo basic primary school education ko class 8. Ko ngotore lakwet class 8 ko kakonai tuguk chebo primary. Ko kineu chito ngobakonai ng'atutiet chito ko kakoik agenge ak Mesia. Maana nebo ng'olyononon. Mang'ololen yon kele kinyokoisto Mesia ng'atutiet. Ng'olyondoniton Romanik 10:4 ko kergei ak ng'olyot kora nekisir Paulo en baruetab Galatiek kurgetab 3:24 nemwoe kole kikanyun ng'atutiet konetindenyon nemutyech Mesia sikobit kiityechi manda en kayanet. Kergei ndakimwoe kele mwisho nebo orani ko taonini. Mwisho nebo ng'atutiet ko koit biik Mesia. Ako biik tugul chetom konai Mesia ko mami oret age nekineten kobaten kineten ng'atutiet. Akot kinkwomdo tupchoniton Paulo kosire Romanik ak kosire Galatiek kinkwomdechin biik kenai akobo Mesia en boisionik kurgetab 28 koitetab 23 kenyoru inendet komwa kole ak kokilchingei koneti ichek akobo Yahshua en ng'atutiet nebo Musa ak en mautik koboi karon akoi koimen. Mami oret age nekineten biik konai akobo Yahshua kobaten keboisien tukemwa mautik ak kikemwa ng'atutiet nebo Musa. Kotok kele ng'olyondoni kanyokong'et ndugu Wesley koyob kopchei ng'atutiet koik oeng sikomi nekikiisto si en oret age komwa kole mi neking'et ko somanetab sirutik en oret nemonoton. Wrong Bible interpretation. Kasoman kora ndugu Wesley Ezekiel kurgetab 20. Asome keker en yuiton ngo ng'olole ko kikikoi Israelik ng'atutik cheyachen en tulwetab Sinai. Nebo oeng ko ngo sabatoisiek alak che miten en ikorwek ko kimakoboto ng'atutik chekikoi icheket en Sinai. Ezekiel kurgat 20 yekasoman ndugu kotwaldaen ng'alek chechang. Mi konetisiet nekirochob akobo maana nebo ng'atutik chekimakomiachen ale kitokyingei ne nosome sicheken en link nekonde en ng'wony yuton. Ngenamen lo komwoe kole kioyokochi eunyun ichek en betunoton amutu ichek komong en emetab Misri kobwa emet nekiamororchi ichek nekitat chego ak kumyat netoronotetab emotinwek tugul.
ak kiamwochi ichek alenji ngometo chi age tugul en okwek tuguk chekiweche chekochome konyekyik amat ong'wanitengei konomonikab Misri Elohim ng'wong. Ako kikelelchon macham kokas it mometo chi age tugul en ichek tuguk chekiweche chekichome konyekchwak amometo konomonikab Misri. Amwa anyun ale arongchini ichek neregekyuk cheng'wonen sikobit ayai neregekyuk kosulda en emetab Misri. Ako kioboisie amun kainenyun simakimurwon kokere bororiosiek chekimi ichek kwenunywan, bororiosiek chekikere aborchinigei icheket amutu komong en emetab Misri. Amutu anyun ichek komong en emetab Misri, amutu kobwa surkwen. Kikimut Israel komong en Misri kobwa surkwen kolya 11 ak kiokochi ichek ng'atutikyuk ak aborchi kirwogutikyuk en koyai chi kosobe en choton. Ako momi lemwoen kole ng'atutik 10, okoi nikas ot ele ng'ololdoi ng'atutik 10, kole kiokoi ng'atutikyuk kirwogutikyuk che ngoyai chi kosobe en choton. Ano ole kamwa en yu kole ng'atutik 10 kikikoi. Kiokochi ichek kokeny sabatoisiekyuk. Ngunon kot ko ng'atutik chemamiachen koboto sabatoisiek chemi en ikorwek kokabunu ano? Amun kasir Ezekiel kokiboto sabatoisiek ng'atutik chemiachen, mwoe kole 12 kiokochi ichek kokeny ne sabatoisiekyuk ak ichek koik kaborunet en kwenunyun ane ak ichek sikobit konai kole Elohim neitoboni ichek. Ngunon kangotwaldaen ndugu yuton ko pichait nemonoton sikor kong'olole kokirindo sabatoisiek ako boto en kitabutab Ezekiel sabatoisiek ng'atutik che ngoyai chi kosobe. Ako kikelelchon kotab Israel en surkwen mabendate ng'atutikyuk ak kiesio kirwogutikyuk che ngoyai chi kosobe en choton. Kiimurwon ichek mising sabatoisiekyuk ako ma sabato chu ng'ololen ko chombo wikit. Ilawek kaberberisiet kole sabato chu ng'ololen ko wikit nebo wikini ak nebo wikini ak nebo wikini niko komong kurgat 20 koetab sit komwa kole ibwat betutab sabato kenoi kele sabato nebo wikit non. Kiamwa anyun ale arongchini ichek en surkwen neregekyuk cheng'wonen siokes ichek. Kit nekayaak en yu chekitupche ko kikikoi Israel ng'atutik en Sinai ko kiesio Israel ng'atutik choton ko kiikoi noton komuktoindet konebekyi ichek. Ako kioboisie anyun kainenyun simakimurwon en taitab bororiosiek chekikeronu amutu komong. Kokeny kiang'wereren ichek eunyun en surkwen ale mamuti ichek koba emet nekiokochi nenyitat chego ak kumik en chong'indo netorornotetab emotinwek. Amun kilyan? Amun kiesio kirwogutikyuk amabendate ng'atutikyuk ak komurwon sabatoisiekyuk amun kiisibot mugulelwekyuk ak konomonikyuk. Ikose ine kokong'olole kamuktoindet ng'atutik, mo ng'atutik 10 kityo. Kang'alal kirwogutik, ng'atutik ak komurwon sabatoisiek. Kang'alal judgments, statutes ak sabbaths. Ngandan unoton ko kiriren kondanyun ichek simang'em amokesu ichek en surkwen. Kiolenji lagokwak en surkwen amobendaten ng'atutikab kwanusiekwok anan osib kirwogutikwak anan ong'wanitengei konomonikwak. Elohim komuktoindeng'wong obendaten ng'atutikyuk ak orib kirwogutikyuk oyai. Ak otaban ne sabatoisiekyuk sikoik kaborunet en kwenunyon ane ak okwek sikobit onai kole Elohim komuktoindeng'wong. Ako kingelelchon ak ichek lagok mabendate ng'atutikyuk anan korib kirwogutikyuk koyai che ngoyai chi kosobe en choton. Ikose en yu ile akot sabatoisiek chebo komuktoindet ko ngerib kesobe en choton. Kiimurwon ichek sabatoisiekyuk. Amwa anyun ale arongchini ichek neregekyuk cheng'wonen sikobit ayai neregekyuk kosulda en ichek en surkwen. Kingoesio Israel ng'atutik chekaking'ote ichek en Sinai ko kinerech komuktoindet ak kole lyonen
yoe nerekyik kosulda en surkwen. Asoman chekitupche kinyokekas ele kabun any ng'atutik chemokisobe. Ako kioisteunyun kioboisie amun kainenyun simakimurwon en taitab bororiosiek chekikeronu ichek komutu komong. Ak kiang'wereren ichek eunyun en surkwen sikobit aser ichek en bororiosiek ak ayeste ichek koyom emotinwek. Yoche keib ng'olyot agetugul kou yekiwendito in context. Kingokikoi Israel ng'atutik en Sinai koesio korib, konyokonerekyi komuktoindet ichek ak koser koba bororiosiek. Somanet nebo somok yuton masoman ndugu Wesley yoniton amun komoe kobor kole Sinai kokiko ng'atutik chekororon ak cheyachen. Lakini kakobor yu kele ng'atutik kaking'at en Sinai tugul kokikororon kingeyai kesoben choton. Kokikoesio Israel kinyokeser koba bororiosiek. Yuton ele kibeten biik. Kilyan Israel sikeser koba bororiosiek amun mayai kirwogutikyuk ako kiesio ng'atutikyuk ak komurwonen sabatoisiekyuk ak kiisibot konyekyuk ak konomonikab kwanisiekywak. Kikakeser Israel kany koba bororiosiek amun kaesio ng'atutiet nekaking'ot en Sinai ko kiisib ne Israel en bororiosiek. Kiokochi anyun kokeny ng'atutik chekima komyachen ak kirwogutik chemokisobe. Ingesoman sirutik ibore in context kou yeu kenoe ng'atutik chu mokisoben kele achon. En nwokindo kingoesio Israel ng'atutiet neking'at en Sinai kinyokeser koba bororiosiek. Komi bororiosiek any kobo kootot konomonikab bororiosiek ak korib ng'atutikab bororiosiek chemokisobe. Mang'ololen yu korwek, mang'ololen ng'atutik chekibo Musa, mang'ololen tuguk cheu choniton kou yekainet. Asome ndugu iker video inon iker iman ngo unoniton konesiet neinete amun konesioni kokibunu Andrew Najet Daka. Ako Daka inicheken kong'eten kenyitab 1971 akoi 1975 kosirto inendet ko kiakonai kole kiinet tuguk chekimokochoton. Ko kisir en Mount Reporters konet biik kole kiribe korwek. Ko en yono chekitupche kekose kele ele inetitoi tupchosiechu kosomoni sirutiet en yun walit ak konyokosoman age ak konyokoteb biik opinion kole achon cheyachen inye chwan bo korwek tuguk chemakisir. Kotko mi terutik nekikisir kesoman kou yekikisir as it is written. Ni vizuri kuweza kupata hiyo knowledge kwamba kuna sheria mara mbili. Kuna sheria zenye ni nzuri na kuna sheria zenye sio nzuri. Mami ng'atutik chekikochi Israel en Sinai cheyachen. Ng'atutik cheng'olole yu ndugu Wesley ko ng'atutik chekikoesio Israel korib ng'atutik cheking'at en Sinai keon koba bororiosiek ak koribe bororiosiek. King'at Israel kingikoi ng'atutik Israel kimong'u en Misri ko kisibo korib ng'atutik chu en emenyon Israel. Okot ikorwek kakile yokesisio oyai kouni. Noyoe en emeng'wong tuguchu. Koyoe lakini kingoesio kolya keon koba bororiosiek ak korib any ng'atutikab bororiosiek. Mau yu inete ndugu Wesley. Soman ine komie Ezekiel kurketab 20. Na zote ni Bwana alipeana. Tofauti ni kuwa zile zenye zilikuwa nzuri alipeana na akaandika yeye mwenyewe kwa kidole chake mwenyewe. Ukisoma kitabu cha Kutoka sitasoma yote 32:15 inasema aliandika yeye mwenyewe kwa chanda chake. Hakutrust hata mtu mwingine. Lakini zile zingine zenye hazikuwa nzuri alipatia mtu aandike. Huyo mtu Now mi ng'olyot kora yon chekitupche mobo iman. Kingen iman kele kikokomuktoindet ng'atutik 10 ak kosir en koik oeng chelebelen. Koik ne? Koik baornatet. Kole kakoyai inendet koyonchinet ak Israel. Kamwa ndugu Wesley kole moikoi chi age kosir ng'atutik choton 10. Kisir ng'o komong'u 20 koitab 1 kot ko 17. Kisir ng'o kitabutab nekibwoten ng'atutik kurketab 5 koketyingei ng'atutik. Kisir Musa okot ng'atutik chekinetengei ko ng'atutik chuton kisir Musa en bukuit. Ako tupchosiek chechang ko ng'ololchin biik kolein kimi bukuit nebo ng'atutik amamwoen biik kole bukuit noton ko ainon. Bible ele kakisir kele ng'atutiet ko en Ebraic kekuren Torah. Ko inisoman kou en Bible nekitai taunet ko inisoman taunet ko kasir kole ne? Kasir kole bukuitab tai nebo Musa nekikuren taunet. Ngunon bukuit nebo Musa ko mo bukuisiek alak. Ngunon tupchosiek chu konete biik kou mi bukuisiek chekibetyo. Maarorchin kole
bukuisiek chon tamut chombo Bible ko bukuisiek chebo ng'atutik ko kimwoitoen kiboition Musa. Kouyon kitabutab Isaiah kemwoitoen Isaiah, kitabutab Mathayo kemwoitoen Mathayo, lakini moiboru non kele ng'alek chekamwa en kitabunon ko chechiket. Kitabut nekasir kiboition nebo Kamuktaindet ko ng'alek chekasir inendet kou ye kang'at Kamuktaindet. Kitabut nebo oeng kuren komong'u. Ako tupchosiek konete ng'atutik kolele ng'any komong'u katite koitetab agenge. Ko kisire ng'o? Kisire Musa. Kit neu kitabusiek tugul. Atebetab Lawik kong'olole kole bukuit nebo somok nebo Musa nekikuren atebetab Lawik. Koitosiek bukuit nebo ang'wan nebo Musa nekikuren koitosiek. Kit neu bukuit nebo mut nekibwoten ng'atutik. Bukuisiek chon tugul ko kisire Musa ako mi ng'atutik 10 orit. Ko ngunon ng'alal kiboitiot nekitiengei kole moikoi chito age kosir ko mongen ngoyoni biik kole kamwa imanda. Kit nekinetengei Israel akobo ng'atutik ko kibukuit. Kimakiibu koik kenyokineten biik. Koik kityo ko kiba ornatet. Anaitwaje? Musa. Kwa hivyo zenye Musa aliandika ilikuwa tu na muda. So tusome wakala. Ele boito tupchano kabo kole ng'atutik kisire Musa en kitabusiek chutamut chebo Bible ko kibo mut. Ako iman ko keisto kitabusiek chutamut chebo Musa non ko konetisiet nemabo iman. Kisomonjini biik ng'atutik chekisir Musa. Ng'atutik chekikosulda anyun kou kikinye arwetab Paska, kikikoito tiseiywek ko kikosulda. Lakini kinete biik ng'atutik kou tupchosiek chuton konetisiek kole makiame kou kimecherut. Mi ng'atutik 10. Tupchosiek chu konete biik kole nyolu kimoe kolokset nenyolu. Mi ng'atutik 10. Tupchosiek chu konete biik Paska ngandan kuren Lord's Table, Lord's Supper ko Pasaka. Mi ng'atutik 10. Kinot kabasanet ko kimiten en ng'atutiet konyo kibor en arorutiet nelel en yon kiyoitoi en nguni. Yoche tawe kugini ndugu Wesley siruti komie. 3:19 inasema namna gani? Kwa hivyo tunaambiwa hii Torati hiyo sheria hiyo ambayo haikuwa nzuri iliingizwa kwa sababu ya makosa. Somboni kora ndugu Wesley sirutiet Galatia kurgat somok koitetab 19 ole kimi ng'atutik 10 kinyoketesa ng'atutiet nekamako kararan kotese Musa. Asome sikege. Makosa watu walikuwa wamefanya makosa mingi sana ikaingizwa sheria zingine. Lakini kama wangefanya makosa, amri 10 ilikuwa inatosha. Walikuwa wanaambiwa tu usiwe. Ndi cheke kitupche. Ng'atutik tugul ila Torah tugul kikonu kokabata kenyisiek 430 nisomanen Galatia tugul kikonu ng'atutik 10 en Sinai. Ndi cheke nukot Pasaka ikorto nebo makatinik chemokindemene kekonu en komong'u 12. Kinyo kekonu ng'atutik 10 en komong'u 20 ainon nekasib kekonu. Kokikonu Pasaka ikorto nebo makatinik chemokindemene kemi Israel Misri konyo kekonu ng'atutik 10 en Sinai ainon nekainto. Kot kiites kele asib kekon ko noton nebo maana. Ot keng'ote Israel akobo tiseiywek en komong'u 15 ko kasib kondo kele cheyote tugul kikoito sikeyaen tiseiywek. Akiambiwa uzini akose kuzini. Kumbuka Sabato, ashike Sabato, wangekuwa tu sawa. Lakini kwa sababu ya makosa ya kukosa amri zile 10 za Bwana wakaongezewa amri zingine 603. Makele kimi ng'atutik 10 en taa sikonyo kekon ng'atutik kikiko tugul en Musa. Nisoman kou en kitabutab Yohana kurgat 1:17 kinyo ng'atutik tugul en Musa konyo imanit anyun en Yahshua Mesia. Matia kurgat 3:19 mwoe tuguk kole ng'ololen ng'atutik chekitese maboto ng'atutik mamwoe kole ne anyun ng'atutiet kor kalelen Torah law. What's up the law? Ne boisiet nekibo ng'atutiet Torah tugul. Kasir ne kole Torah law yani singular. Kole kikites amun bistoutik akoi koit keswot oldab inendet nekikichopchi arorutyonoton ak kiking'at en malaikaisiek en eutab katuyoindet.
koyoche ngunon kenai kele kikites ng'atutik chu le mwoe tuguk kolele yachen ketesyi ng'atutik 10 ng'ololen promises to Abraham arorutiet nekiyai komuktoindet ak Abraham ko kingokakeyai arorutiet noton konyokobit bistoet ko kingabit bistoet koyach kinyokikoi Israel ng'atutik en Sinai sikowek icheket konai tuguk chemokyingei komuktoindet ko kinai konyo Yahshua kikanyo ng'atutiet konetindet neimutyin biik Mesia. Nguno komwa kora tupchosiek chu kole ng'atutiet nekaya ko niton any koimutyin biik Mesia. Ng'atutiet neya ko neimutyin biik Mesia. It doesn't make sense. Mochutegei. Ng'atutiet tugul ko imutyin biik. Okot baka nguni chito nesibu kinome kineten ng'atutik. Kele yekaisibu any tupchoni komakiame tiong'ik cheu chu. Kilochegei en oret neuni. Kinete kirwogutik kele yon kabit ng'olyot kouni keyoita kirwoget kouni. Kinete ng'atutik. Mang'olole yu ko kikites ng'atutik chu yach ketesyi ng'atutik 10 kobaten kikites ng'atutiet tugul Torah en Ebranic ketesyi promises. Sisoman chi tugul. Therefore ikose en tuguk Wesley ko distorting scriptures. Wale watu ambao wameingia details kuona 603 laws yenye watu wa shule wanaita Mosaic laws. Aya, ngunon kingeketam ng'atutik kemwoe kele mi 613 logoiyoista Wesley tamasonget 603 kole kokikitesai komwoe ano tos kirindoi ng'atutiet arorutikab Elohim achicha mau noton amun takikakikon ng'atutiet neimuchi kosob takibunjin imanda ng'atutiet. Ng'olole law ak promises kikerchindos laws and promises yemwa Abraham. Makikerchindos ng'atutik ak ng'atutik 10. Asoma sirutik kou yenyalu. Yenye ilikuwa inachunga sasa amri zingine na iliongezwa kwa sababu ya makosa. Ng'atutik tugul ko kikites amun testautik. Kikakile kikichobe ng'atutiet akobo chito neya. Ngunon sikobit ng'atutik kele amechorse ko ng'ololchi chito nechorse. Sichi wakoistoengei chichoton chorset kotokyi Mesia. Ameyai kole ko chito neyoe tuguchoton komutyin biik mi sorundiret Yahshua Mesia. Ko en ng'alalanon chekitupche kokatok tuguchu. Netai kele konetisiet neinetisye tupchosiek kepingoni korwek kosomoni sirutik out of context. Somoni tuguk ng'olole tuguk alak ak kowiswis ak kochang'achan ak koteben biik opinion nenywanet akoik konetisiet noton en nwokindo kelelen out of context. Nebo oeng kotogu kele ng'alalani mising ko opinions. It's a suggestion. Mang'olole kou yekikisita. Kit kora netogu en konetisiet neu nikitwoldoen sirutik kou kekele kasomanda en tuguk Ezekiel 20 somani 11 19 25 kokonu pichait neter sikoribore ibesoman chito ake ikose ile matukoikochi Israel tugul en Sinai ko kororon konyokoesio Israel keser Israel koba bororiosiek ak kikoi ng'atutik chemokisoben itwoldoen sirutik. Konetisiet kora neuni ko yome kobesio kole Musa ko kichobe ng'atutik chiket. Sirutik chechang siker kora chitugul kou Nehemia kurkat 8 koitetab 1, Ezra kurkat 7 koitetab 6, Malaki kurkat 4 koitetab 4 ak sirutik chechang koboru kele ng'atutik ko king'ote komuktoindet Malaki 4:4. Mwoe kole obwat ng'atutietab otwogindenyun Musa. Ng'atutiet ko kakimwaitaen Musa neking'ote nekiang'at inendet en oret akochi ng'atutik ak kirwoutik akobo Israel tugul. Ko tupchosiechu kolelen king'ote Musa. Ot nikas ikorwek sisoman atebetab Lawi 23 ak imwochi komuktoindet Musa kolenji mwochi logoiwekab Israel ilenji betusiechu ko betusiek kiking'at. Neking'ote ko Musa sikong'at Israel. Ngecheken en sirutik en imanda ko ikorwek cheking'at komuktoindet komiten. Nyonunet nekinyo Yahshua, nyonunet netai ko kinyokosulda Pasaka. Ko ngandan kisulda Pasaka ko kimwochi tupchosiek kolenji oyai kou niton obwoten ot tatun alian aitu. Mandaet nekimondoi en Misri neiboru igorto nebo makatinik chemokinem kotesetai nguni ngosik chito ko kakomong. Biik chekikesiku ketesetai keistoengei tengekwogik
kiistoenge konetisosiek chemobo iman nekiiboru mermerek kou mermerek chekikiesio kiam ot en makatiat nebo Pasaka. Igorto nebo Pentecost ko bo tongwanik. Kakonyor chekiyokto taonit tilil ak konyor kora biik chebo bororiosiek kiibu tongwanik, lakini tomo kelyan kekanapteit kou yekikonopto tisindet tongwanik oeng. Iboru biikab bororiosiek ak koboru Israelik cheyonotin. Ng'olyonono kotun koyoosek en nyorunetab Yahshua. Inisoman kou en Korinto netai 15 koetab 20 Yahshua ko tongwaniat nebo sairik, makatiat nemokinde mermerek, yebata ko chechiket en nyorunenyin. Pentecost ko makatinik chekikinde mermerek. Sebetab Lawik 23 koetab 17 ng'olole makatinik chekikoito en Pentecost kindo mermerek iboru biik chekisoru kityo en kayanet. Kabwatet nebo kutetab Keriakok kotun kosuldo konyone Yahshua etun kaikut Keriaket. Atonement, Yahshua keng'olole nguni koyoe kotuyet en ele tilil kosir, koboisien korotikyik chekiiboru kwesta nekiibut barbarian nebo Yahweh ngesomanen atebetab Lawik 16. Atonement nekiyoen kwesta nekiiboru Azazel kotomo koyaak en nguni, tun koyoose konyone Yahshua yekirat Setan kenyisiek 1000 kotomo kekesyi biik bounatet. Nguni kemiten en bounatet nebo Yahshua en kayanet. Lakini biik alak kikeit bounatet, kimi bounatet man en kayanet, en logoiwek chemiach, en komong'unet, lakini tun konyo Yahshua nebo oeng kou yemwoe Ebraniek 9:28 kotun any konyokelokwe borwek. Bor inguni ketinye ko keriet, kotun any konyokosulda kakilokwe borwek chebo kipsengwet kosulda keriosiek. Betut neo neletunen koiboru ne? Iboru betutab kirwoget netun yoosek yeibata kenyisiek 1000. Ko tugul en tugul chekitupche asome ndugu Wesley kotakobi ng'alechu. Mobile number chebo pastor ko chechu yon moche chito iteb tebutiet. Kongoi missing.